Dumelang go hae ke Blessings IBB Mohlama ke na le memo mo Leratong old age home so mme kopa o re itsise re kwena ma nna ke nna Johanna Makhalanyane ke nna the founder of Leratong old age ebile I'm the manager. Okay. No ke thabela go itse nna so le thusa batho ba go kae mo haufi or re go khole re thusa batho ba mo Tshwane Gauteng le Mabopane Amaskra social movie. Okay. And social movie. Yeah. So batho ba le ba accommodate mo hae mo ke ba kae or ke ka mo le khona go tshwara batho ba kae ba le ka ileng gore le ka ba thusa and then le hele ka tsenela hanyane ka mokhontapela zalo sena boletso gore le thusa ba hlapisa le ba jesa hele ka tlhalosa fela go tsenela le sa tsenela go gore le ba thusa bjang. Okay, rena re tsia batho ba from 60 years and above, and then re ba thusa ka go ba tlhapisa ka go ba jesa re ba thusa ka go ba isa ditleliniking because most of the batsofe ba rena a ba kgone ya go lata dipilisi tsa bona, so re ba thusa gore ba collecte dipilisi tsa bona ka nako and then ka date e doctor a e beileng, and then re etsa gore re make sure gore koko o molomo le ntate mogolo ba keepa the dates ka mokgwa di-doctor di nyakang ka teng gore re ba buisetsa ko di-appointmenteng tsa bona ka regularly. Yeah. Okay. And then the challenges tse leng gore le kopana le tsona mo tseleng he ntse le dira bjao ke tse bjang? Challenge ya rena mathomo ko gore ha re ne transport ya go ba transport re berekisa vene of which one vene e kentsha bokoko together with their wheelchairs and for their working aid ka mo gare ga vene, and then o kry-e le gore re ba le challenge ya di traffic cops ba gana gore re berekise di-vene, and the reason gore re berekise vene is because he re hira di-taxi batho ba di-taxi ga ba ne pelo for batho ba berekisang di-wheelchair ba re ba ba senyetsa nako ba re di-wheelchair batho ba di-wheelchair ba tshwenya mo tseleng and then ba tsaya space se se ngata for mo di-sitting tsa bona, and rena re kgone go patela motho moane if o patela 30 ranta re nyaka go patela 30 rand bona ba nyaka go e tabola gore e be 60 rand. Okay. Yeah. Okay, and then he re tla mo tabeng e ya kitchen ke ka mokhoretlileng ka tšeko gore re kope ba ba lebeletseng ba di-sponsor gore ba le thuse ka go kenya kitchen go aga kitchen or go installa kitchen basically. So le ka rata go bonanye mo projecting eo gore se ka re thabisang thata ke gore re tlose kitchen e la ya kgale ka gore ne le combined le ntlo, and then e le gore kitchen e ne le hazard ka gore di-nurse ge ba seno tlhapisa bokoko ba ntsha di-nepi tsa bona ba feta ka mogara kitchen, and that is why rena re kgonne go aga kitchen e separate from mo ntlong, then re kgopela gore at least donation e re ka etsang e be e le gore re establisha a new kitchen e le gore e tla ba outside mo e le gore it's away from the grannies and away from the workers. Okay. So no ya utlwahala he so mo kitchening ne le ka ko re pila ne le ka thusa he le ka kra kitchen e feletseng mara alena bolekane gore le ka ntsha bjang gore motho a ka fa bjang? No, a re ne bolekane kitchen kaofela ka mokgwenya go nyakega di-freezer go nyakega di-fridge go nyakega di-stofo sa malatlha sa gas stofo sa electricity, and then so that ge mabona steng re kgone berekisa gas stove, and then le other equipment tse leng go di relevant for kitchen like di-zinc like di-tafola and all those things, and then e be le di-tile e be le ceiling, and then e be le 2 separate zinc.
ya o tlhapa matsogo go tla o le ko ntle and then le e berekisiwang go tlhatswa dibjana. So okay, so and then hele se ne le kry-a kitchen go na le dilo tse le di naganneng gore maybe go i-maintaina le ka tlhoka eng go fetelela mo? Go i-maintaina motlhomong re ka tlhoka dilo tse tshwanang le dipente, nako nngwe re ka tlhoka di-electricians ba e leng gore ba tla fela ba ntse ba lebelela gore a ene e tlhoka motlhagase kitchen, and then I get any other thing e leng gore e ka ba relevant e re ka e kry-a from the donation e ka thusa. A re kgethe gore what kind of help re ka e kry-a, any help e leng gore e relevant for kitchen re ka e thabela. No, le kutlwetse he kopa he mme o bolele le bona o ba kope wena gore ka mokgwa o ka ba kopang o bolele le bona gore o ka mokgwa o bolelang leng. Age babogi ko gae rena mo Leratong old age re ka thaba thata go ka kry-a thuso from the community, from the business people, from any other person o e leng gore a ka kgona go bona mmereko o re o 'irang le matsapa kaofela a re tlhakanang le ona gore a re thuse gore re kry-e any equipment or donation ya diraka or ya di-zinc or whatever. A ra lebelela tšhelete fela, re lebeletse le di-furniture, re lebeletse di-utensils, re lebeletse everything e leng gore e ka re thusa ka mogala ga kitchen ya rona. Okay, le nna ke lebohile ke le Blessings IVB ke kopa gore le re joineng and then re age kitchen re kgone go thusa batho ba godileng because ke bona ba re godisitseng mo bophelong. Ke a leboga.